Naho ihuriro ry'imiryango iharanira guteza imbere uburezi bwa bose ryagaragaje ko icyorezo cya COVID-19 cyatumye amashuri mu Rwanda akangukira gukoresha ikoranabuhanga mu myigishirize, ariko ngo hirya no hino mu gihugu nta bikorwa remezo bihari bituma ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu mashuri rishoboka, hakiyongeraho n'ubumenyi buke bw'abarimu. Ni mu gihe Minisiteri y'Uburezi ivuga ko ikoranabuhanga mu mashuri rikiri hasi kandi ko hari ingamba igihugu gikomeje gufata mu guhangana n'iki kibazo. Daniel Hakizimana arakomeza. Ubushakashatsi bwakozwe n'ihuriro ry'imiryango iharanira guteza imbere uburezi bwa bose RIFAC bugakorerwa mu mashuri 29 hirya no hino mu gihugu, rigaragaza ko COVID-19 yagize ingaruka zikomeye ku myigishirize, ariko amashuri atarabonye uko akoresha ikoranabuhanga mu gihe cyaguma mu rugo ngo abanyeshuri bayo baradindiye cyane. Nk'amashuri 5 gusa muri 29 yakoreweho ubushakashatsi niyo yagaragaje ko yabashije kwigisha mu buryo bw'iyakure e-learning mu gihe cyaguma mu rugo, ariko nabwo ngo ntibyageze ku banyeshuri bose. Uku kuba amashuri menshi atarabonye uko akoresha ikoranabuhanga mu myigire mu gihe cyaguma mu rugo ngo byagize ingaruka zikomeye ku banyeshuri zirimo gusigara inyuma mu myigire, nk'uko umushakashatsi Frank Mugisha abisobanura. Ikibazo cyagaragaye n'ibijyanye n'imitsindire, birumvikana bishingiye kuri kwa kuba batarabonye uburyo bwo kwiga ngo bakomeze amashuri yabo. Byagaragaye yuko cyane cyane nko mu gihembwe cya mbere hari abanyeshuri batashoboye kuba batsindira ku rugero bari basanzwe batsindiraho. Izi ngaruka COVID-19 yagize ku myigishirize ngo zatumye ubu amashuri menshi yaragize inyota yo gukoresha ikoranabuhanga mu kwigisha, ariko ngo ahenshi barakomwa mu nkokora n'ibura ry'ibikoresho bihagije ndetse n'abarimu bahugukiwe iby'ikoranabuhanga. Nk'ubu abarimu bangana na 38.4% babwiye abashakashatsi ko nta bushobozi biyumvamo bwo gukoresha ikoranabuhanga mu kwigisha. Hari n'abarimu bangana na 30.7% bavuze ko politiki ijyanye n'ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu burezi nta kintu bayiziho. 93% by'amashuri ngo afite umuriro w'amashanyarazi, ariko nawo ngo ugenda ucikagurika ku buryo hari na mudasobwa mu bigo bitandukanye zagiye zipfa kubera iki kibazo kandi ntizinakorwe ngo zongere gukoreshwa. Ikindi nuko mu bigo bitandukanye by'amashuri nta mudasobwa zigenewe abafite ubumuga zihari. Ihuriro ry'imiryango iharanira guteza imbere uburezi bwa bose RIFAC rigasaba leta kuziba ibyuho byose bigaragara mu ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu myigishirize. Rukabu Benson ni umuhuzabikorwa wa RIFAC. Abanyeshuri bo akenshi ikoranabuhanga harabura ibikoresho rero usanga leta yagerageje gutanga za mashini mu mashuri, ariko kubera ikoreshwa ryazo ritagenze neza bitewe nuko hari wenda ubumenyi budahagije abantu bari bafite bakoreshaga izo mashini. Rero twagombye kubona ko leta iyi politiki ihari cyangwa politiki zihari z'ikoranabuhanga zagombye kumenyekanishwa mu bantu bifashisha, cyangwa se tuvuge nk'abarimu bakarushaho kumenya iyo politiki ko ihari, ndetse no gushyiraho imirongo migari cyangwa se imirongo yoroheje ibafasha kugira ngo bakoreshe ry'ikoranabuhanga. Minisiteri y'Uburezi yemera ko ikoreshwa ry'ikoranabuhanga mu myigishirize rikiri hasi, ariko ngo hari umugambi w'igihe kirekire wo gukemura iki kibazo, nk'uko Twagirayezu Gaspard, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye, abisobanura. Icyo kibazo cy'ikoranabuhanga mu mashuri ndetse ni ikibazo natwe tuzi. Hari muzi ko dufite gahunda yo kugeza computers mu mashuri ndetse na network ndetse n'ubumenyi bw'abarimu mu kuba bakwigisha bakoresheje ikoranabuhanga. So ni gahunda y'igihe kirekire. Ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi mu Rwanda giherutse gutangaza ko mu rwego rwo gufasha abanyeshuri n'abarimu gukoresha ikoranabuhanga, kuri ubu mu gihugu hagiye gushyirwaho umuyoboro wa interinete uhariwe uburezi gusa kandi utishyurwa. Daniel Hakizimana, Flash TV.